Muikilaikira ni nayo ba mundi enero 29. One lesson kalalki kabrisa prura dorkara. One text ka na niyawan saki sa lawan ulban ka 41 1 baw na 4 bakat, lawan na ulban ka 88 3 baw na 12 bakat, handa 2 3 baw na 5 bakat, bors ka lem 23 and 24 ba. Di experience ka dukiara na bors ka na nirawan marikisa kui. Nakiman raya kamra prakis ma bara ulban na niba. Kaysa one text ka sakan kabia. Bors 4 kumyawan na isi kay kaysa Syapti ka fati 1 bara. Bahabalik kayo na isi kaigan kabi. Nahalawan ka wah kataya na Debi tulban. Nako isa. Lilia sa baha upli ka luki ba umpira na nira. Taimide ka saura piwat saura na nira. Dawan baboy helpunan kabya. Dawan main kaikan kabya. An raya kayaban kabya. Yabya lilia lakar tas bara iubya. An suibya pia wahila na nimihtara kahubya. Siknis kabya tem. Dawan baboy kay nakahaban kabe main kaikan kabe bila walara. Witin ay saur ka na niba yar kariya mayara iwan kabya. Witin ayuwi na ima walara yam ni bribe bakat. Napis kara laspis kara saur ka na niba winariya ingni ka daw kay sawiya ba. Wiya wasa wir ka bawina sickness na niwina trabil na niwina trabil ka na niba riya ingni daw kan kabe. Bahawan mariki sa babors kara. Muskilay kara naha na text ka na niya, isi kan na niba. Pura sunra kumusa, sickness ba, mapara an prura rawina. Kuna diara kumbara kay kaya ba, ay mamanis rayawan wisa, nahabors ka na ni wan marikisa, sickness na niba, an prura na niba, dawan luhpi ka na nirakang brasapya muhkilay kirane. Tasbara panis ka la kawina, nayara sa sipyawan wiras, yang kreiswal impakis na bara, kreiswal taukis na bara, dawan yabal karimpakis na bara, look para raya kamra, trabil or panis la kababalbya pia, kang bay sa muhkilay kirane. Kuna diara kumyawan clear kaya ba, bors ka na niya isi kaikan na ni bara. Wan marikisa dawan ba, bors ka tuwa isi kaikan bara isa, dawan ba boy main wan kaikan kabya, an raya ka wan kan kabya ba, ba diara tara muhkilay kirane. Tabay kan ka store ka kunsa, dawan ay luhpenanira lulki suiras. Dia wih kabrisma, dia sar kabrisma, dia panis katakisma. Amya tiubera dawan manual sa muhkilay kiranani. Tambay kaysa an main may kay kaysa. An baha sampli ka na halawa na ulban David ulban ka ba wan marikisa. Maybe karni ka apu damra walisma sin duswahya na ni baku. Lawan baku, sriwan baku, damrawalisma, King David baitim karautin baku ay darawalan. Si plun piras, sin pruan na ni tilara sa baku, sin tumra sa baku, wahila na ni baboy, saura palikay kisa, panista kisa, dusa na ni ba, ay dusa, ay winaw isa, ba, ay dusa rapraw isa. Salmo or lawan na ni ulban ka ba, marikan sa, nakidawan suiba, panis laka ba, trabil na niba, Israel daknika na nila kahwan. Nakisun kahwan niya ba? Kung Israel daknika na nila kahwan niya ba, diara kumbare wa na kay kaya ba, kahwan sa kandawan bila lulkan ta kakumi. Bapat lawan na ulban ka, yon 41-3-4 ba isi kay kwete, wan marikisa, clear, King David bila sa clear, sin bata kakumi wisa, kumi ba ni raya kara, balsa an balaya sa awisa sickness laka ba. An baku sinsat mari kisa patin laka ba boy, jan rawisa. Kuna lawan na ni kumukumyawan laki kay kuyatem, sampli ka kumlawan ulban ka 88 bawi na handa 2 bakat yawan laki kay kuyatem. Clear wan mari kisa, pat kaskira na ni dawan bilawali na ni badawan taknika na ni sin. Ay raya kara panista kisa trabil na ni brisa bilawalara. Bahaba diara kumyawan si bay kisakras. Mabibata ka kumiupla na ni mabi tan kabriras munbia. Kuna bahaba diara kumyawan si bay kisakras. Kuna diara kumyawan bisura isikat na bako ima wala rakliwi na. Nakisa teraya kamra trabil na ni bara ka besinam ya tubiar dawan ba lamarasa. Bahaba story yam ni diara tara mukilay kiran ni. Tabaikan ka kumsa yawan na ni wan mapara. Bako sinsat yawan stadita kiyo ya barawan marigisa tum or prura yabal karatim.
Wan marikisa dawan kupiapin kalaka ba, dawan kasak ka ba, dawan prani ka ba, lawan ulban ka etiet 10 an 12 baramanasisma laki kay kaya. Nakisat ay darawal biasin, purukan baku, or dawan baboy, swin witin ay raya kara, diaraitan yapyan ni balkangban kabiasin, kuna lawan na ayul brika ba, dawan raais kapali witin nalkibrisa. Nakisat panis tagbiasin, witin dawan mapara aisaras, dawan latuan kalaka mapara aisaras, kanutin clear sa dawan uy nabaman swakta kan laka baraba. Naha makaban kanani, lawan ayul bra or kindebit aisya ba, witin panis takiba or kakaira ba manapya, witin ba kakaira sa dawan tingki kalaka ba, witin ba nusa, bahana ni kumi bani si baiki sakras ba. Muhilay kara nane. Panis katilara. Witin king David ba clear sa iraya kara panis laka wa balaysa. Trabil na ni balaysa. Wirka na ni balaysa. Kuna bahasud tilara witin ay sins kay ko pera brisa dia sa dawan kabriya. Bila wala dawan tingki kalak. Dawan kupya pin kalak. Dawan latuan kalak ba witin kakairasa. Bapatuan semalkan kalalki kawikan, prura dorkara, mahka napis ka na praka edukiara, wana wetubera dawan ba samtem Suisa, panis laka ba, uplan na ni raya, kay luhpe na ni raya kara kangbia, an bahabak, witin ba boy, free laka yabisa. Wana wetubera, dawan ba, diara sudbay mitara brisa. Witin ra bila kaikan kayawan ni sakisa. Lawan ulban ka etiet baisi kay kuetem, yon wansins karabri kesa baha ingni ka, Christ dia panistakan ba. Baha bawana wetu bir, makaban ka kumulong dan tagbiga ka. Sins ka marabriloki kay Jesus Christ dus prihinira, panistakanya ba sin bataka kumi. Dia nat ka rabaha ba, dawan ba Christ ra panistakanya ba, kau dia ra tarasa or saurasa yawan na ni panista kibol prakit kay kwetem. Bahaba sip sa helpuan mo na yawan na ni kumibanira, wan ka sa kalukan ka bapibri kaya mangkibri kaya time na ni panisla ka time kan tray ka kay ka na ni time ka. Bahaba luki kay kan kabedawan kumibanira bleswan mo na.